salani sala Watwi Nobar Phaimani belai khena dorok Kwlangkha tabuk phano thagyako kami amsai kana ngai tui lomjak baksa kamio kareng gerei kareng palarok phujai kalangjak oba hai patimo haikeno melai thangnai salo pha salo Darmanagar subdivision ni bising khopjak Biresh kamio Watwi Nobar kotor phaima bai kwbangma nok nukhung Swbai kalangbaikha a kamio chini Tipra sa bosongni ngai debro matai Tipra bosongrok kami nukhung khalai tonglaimani tini bongni kamio mia belai kheno dorok Watwi Nobar kotor phaikha bang gundri phaikha hakeno bebagi 10 ta nukhung haike Kaichi nukhung Swbai Kwlangkha Watwi Nobar kotor phaima bai ban gundri phaima bai tini borok tongna chanani tongthai Khwlaikha boro tongna boro thuna oba hayanglai tonglajakha patimungni koktongmano saimanei YTF Tipra mothani Central President sub-Zonal Chairman MK Halam kosong tini thangai visit khlaikha nok nukhung baijangnai lokorok belai khama kha khamlaijak moklaijak kaplaijak lokorong thani kisa chubachu sanjakha phaidesang patimungni mangple nayana tei nok nukhung baijangnai lokosoni khobdi basang kisa kok khnalayana Watwi hiya chini Central YTF Vice President Sir Donald Darlong aga Tipra mothan warrior rok aga district ni president rok brang tini rok bhaiye bo Biresh parao nok Watwi Nobar bhaiye nok baine rok no brang ground report lani bhaiye brang no sasu chubachu jeri mai mo rini he brang bhaile ha tini rok aring mi choya khe nai tuni daily koktun chungna ron tre footage puna boke chini Tipra sa Biresh parao tonai rok ni no Mia uno ba Watwi ke phaye no baktor phaye ba no ba ke no Strom phaye tha ke no nai nang bo dekhe situation mai to tha phara phone pa toi lom me thang ja khate kharo kha nai de brang ni moi song chamoro bo dekhe to phone ke to nge bono bo ku pono phaye chini YTF Central Vice President agitra juda warrior ro phaye sa so chuba chula bai bo na rong ni nok be pro ba hai miawo nokbar kotor phaioi no aktasa Swbai kalangma nokbar phai no ko 2 second ba 3 second ronga nokbari ma bai no ugui thangka first nokbari wa program kra sung thaya tin rok komai thangbai kha nukhungni kalai machine kaisa ang tok busa khuteri mane tokri dawe inkota machine obo machine ugui biang komai thangka ta asugoi bati rok mani rok biang komai thangka tai ani mai chama mai mi songmani mai ganti nok bo bai thangka dukan kaisa rimani lama gana dukan bo bai thangka dukani mani rok bo kisa nashto ongkha kai bai narok bono narok paribar busukka sin nogo poribar ka ani charai mabrui tai ang ani busai chung jotoi 6 jona kito narok ni nogo chung phai lukha nogo bisinga mungsa sapuru joto tui rok chom kai joto no situation bari khena rok ni baga hamya ma narok khai tago boro thui to thuna to ani nogana ai sungtong bong nogo angkle tangi thuka ani busai kai thulia nogo sati tuini hopung nok murugui to khang khainung chini bo daily kopon nai to audience rok no bo joto Tipra ni pasarok no tamok ka kichana mu kisa chuba tu sano ang abono sano jin Tipra mothani bororo jotono ano kisa kobo ka ang hanja gota kai nung Tipra mothani tabuk ruling party no kisa chuba tu sano ta kai ni bung ke bai Omita Burma bai bari ke khansa asa from which department have you come here? Actually, I am coming from electricity department, TSCCL, Tripura State Electricity Corporation Limited. Okay, sir. In this place, we just see that it is very in worst situation. All the current wires are being damaged due to the thunderstorm. So, sir, how long will it take to this? Actually, today itself we plan to do it, but due to heavy rainfall, no agency actually is ready to give the do the job. In that case, in this very situation, we are trying to make it up within tomorrow morning itself, and within tomorrow morning itself it will be recovered. I think. The weather permit. If the weather permit, weather will permit. If weather permits, then tomorrow morning we will do that. Within 2 days it will. Within 2 days it will be okay. If the weather permit us. If weather permit It's us. all depend upon weather. Okay, thank you so much, sir. Sir, can you please tell your name? My name is Deepankar Bhattacharya. Okay, thank you so much, sir. Okay.
Karen ro pun pak bai pe ha. Acha yung boro mi yawo no ba phayo na mane ke ni no bai thang mane bai thang khang ke nu tabu wa pe no to tona ni jaka kuru ja tini tripramo thani yudra YTF ro phai na ro no YTF ro phai tini na ro no nai thika nai mani bisinyo na ro tamo hin bra na katar ne na no ni tu ye para ni tu bai ke sane na ro sai na ro cái món cái này có thể kuru nó cả cái sai cho trong này ta apa nó có lên cả còn về từ đó nó chụp bài cha người ta một thằng như thế te party ro phai de nai thika hiện cái gì đầu tiên mong phải nó anh paisa nó pa rồi phai na kya đầu tiên mong phải nó là thằng cả BJP phone on to YTF phone on to je kono sarkar phone phai ya phải vậy CPN phone phai ya Thai dadu obo nok ni barmani bu prong khau bo. muốn đấy Ni bo nok bak phai roi. Ni nok bai mani bu pur somoy amo. mẹ chạy ra rộng nào Ini otong na. mian này Ini ni para khai bora dadu. ông ka sini Biresh para Beres para. Darmanagar awan baldung Ini bu mo khai dadu. dengan pun roh de broma Odige. acha tabo na ro boro no phayo no ba phayo mane bu pro phai mane bo na ro Mia time lang nai jagya mane omon setekcha sanjang khado aprubo mane phayo ni saimai ang kisi cha nule no go nok bai ma rok ang nok sara no basaja gang nok bai ma no kirui nok hat thangka time ro busu rong no ade salo de ni awa salo no mane sare chaita sare chaita nganu ke bo ke ni nok na bo ni nok go bo kaisa de te ro no kamete de ko te botong 10 paribar hai khanau tang bayu noi mane bo kamio o chini parawo Biresh parawo te kaisa ka bo kamin ke tam kamin bu mo Biresh para ke ponchak ke baledum balidrom na ni block ke bo block Juboraj Nagar block ke tabo ni bu mo ta tamo Resmi de Burma na ni poribar koita borok ka na ni family wo 7 jona 7 jona kenaro bahai ke ma tong tabo wa toi thai tong tabo to wa toi ni season plus wa toi thai tong kenaro no so tong thai krei na Kurui ang बहुत problem kosto khai tong ang tabu acha nu lukura no tripura saro no tripura saro no tamo kau ba kachana ne muchu naro nu ang le tong nan nok kurui ba ang nok kusana musunguta ang nok nango ke sorkan thani saijo nango ba mo than thani saijo nango bahai ba lukura no nu saijo samjawo mane nok ra ta kaisa mana ne wa toi long no tonani jaga kurui খুব কষ্ট ang ni busani bu mo katamo Probir de Burma Probir de Burma sa bosile puso no bini 52 53 bahai acha mama tenio bronaron ni awaja no baimani ma jaga na mani mane tamo khoti khana ron ni nogo ani tin koboni thangka maisika mairo torman mairo pai thangka ta Watwi Swbai ni 3 man liya te koita somoyong khana bo no ba khana ni to chaita ni laian mia salo chaita Nobar ke tabo chong khana mani tabo 10 poribar mani 10 poribar de khana 10 poribar ni de lekha jak chung banai mani 10 poribar no te kaisa ka ke nu tabo tripura sara no tamo katana ni mu chuni ni nok to bai thangka wa to ni somoy tabo to no prikata wa to ni somoy to bai ka to no aboni to ni bai ka tripura sara no tripura sara no bai ka katana ni kachai mu bai ba abono ano jodi khariyo bugriyo jodi ano kisa saijo ke saman kok ta an ke amo no khukuri ba kisa no saijo ke apa saman kok apa sita an ke tabo no to naina ni pheka tripura ma thani yud ni sa tripura ma thani pheka dan wa pe hiya pa pe hiya ke tini phai khana ron thani nara ni khasu sak ban bra tripura ma thani tini phai kenara no la khasu sana ro phai man ba na nara bra no YTF ni je yong je bra phai ne ro no tama sana ni mu chunu
Ini kaksang mana tahu sana ni mutu na tamu sana ni mutu na apa kisah saya. Aboto ani khak sang man kon ro phai man takop khoro jokon phai man ante khak sang man abon ano nai phai ka no phai ka ba khak sang man kok tan ke Jadi ini bum ketemu. Prabir Debrama Prabir Deban. Ini bosika. Tepan no আচ্ছা স্যার এখানে আপনারা যে আইলো কোন কোন পার্টি বা কোন কোন সংস্থা নিয়ে আপনারা এখানে আছে আমরা এসেছি আজকে YTF ত্রিপুরা মথা YTF এসেছি আমার নাম হলো ডোনাল্ড ডার্লং আমি YTF সেন্ট্রাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এরপরে আমার সঙ্গে উপস্থিত আমার কো-ওয়ার্কার্স লিনেকার রাংলং YTF সেন্ট্রাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নোয়াগাং সাব-জোনাল চেয়ারম্যান এবং পেচাতলের জেনারেল ব্লক সেক্রেটারি রাজীব চাকমা এবং বিভিন্ন আধিকারিক আজকে এসেছে এখানে যে আমরা খবর পেয়েছি আমাদের ত্রিপুরাসাদের প্রাকৃতিক কারণে যে তাদের ঘর ভেঙে পড়েছে তাদেরকে দেখাশোনা করা এসেছি আচ্ছা তো শুনলাম যে এখানে গ্রামে ওই ফ্যামিলি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটা আপনারা জানতে পারছেন 10 পরিবার মতন আমরা খবর পেয়েছি আমরা আজকে প্রথমবার এসেছি এই বাড়িতে ঢুকেছি আমরা আরও যতটা ঘর এইভাবে প্রাকৃতিক কারণে অবস্থা যে ভালো না সেইটা আমরা আরও ভিজিট করতে যাইতেছি যে আমরা ত্রিপুরা মথা YTF লোকাল থেকে আমরা কিছু সাহায্য করব এরপরে আমরা আমাদের ADC সরকারে আমরা কতটুকু সাহায্য করতে পারি আমাদের এখানে ADC সরকারের সাথে আমরা আলোচনা করব এই ব্যাপারে তখন আপনারা এখানে আপনারা 10খানা আসবে 10খানে আপনারা কি সব ঘুরিয়ে দেখবেন নাকি আমরা ঘুরিয়ে দেখব আজকে